Beumwe ola kwenda utele witu mwenyani wa omonde na ni munduuka asia ati masiku andelesie kumana tuonye bandu ba miaka 12 tuyamina ona wiki tutakula nitie na mutumia wako yilo unywite wa na yaseme na siana oili na kusomele isiana kwithira kwithina yasikila bina twanana nyambe ya no kweka na mabinda ange yasia nyusa ukethia ona ndayisi yaseni umite mutwana ni inino ayenda kumala inyake mother-in-law mwani ayumisi mume akaliuka hakuli timasi mundu unywite wandu ba miaka isu yonde no aike kweli na asobya musi wake mbesa ona athukuma anyusa sionde ndatite umunenia aike nanina nuye nderesie undu naileta kwika no magetindo ni mwisho byo osuni shabiki utwite enda utede witu mudanyani wa omondi sia toito kuma bandu ba miaka 12 na yasia katika miaka 12 yani mayaiso mina wiki matakula nite yolowa ananyua na mume wake sisiana na swili lakini kusoma kwa sana isuku ile todhina nondo wa unyiwa mume wake sekilapi na twana nanesia yolowa unyiwa kiwa ambia no kuweka mabinda ange nusa mabinda ange no nyusa ukethia ona ndeye si nyeni na umeya mutwana ne ili no jenda kumala sinya kiola ni mother-in-law amuyani yomesie akaliuka akuli jamasi mundu unywite bandu ba miaka isu yonde kweli no aike na asobya musi wake yasembeso na athukuma anyusa sionde na gasiara rito muneni aike lakini ni wanoye yasenderesie nindu nalita kwika andu magetindo ni mwisho pio nondo mutumia ni wathelele ukini na mabindala wanyoka withia wa wimwingi akulita tona utereka ata na oni munduuka wena kiyo kula kuinyuma shabiki maituma kitindo cha Athiani kula kuinyuma shabiki maituma Athiani kai imagine miake yonze lakini akamwana odio atati nye kusemolo kweli na ninye ndisala nye mailiata lakini kusemolo kweli yunati kuiona na nundu akwenda nini seka na tindawa na ndikwenda kuingia nise ala au memoma nusa lakini nye mundu nusa kusemolo kweli nye ndiwikania ivula nake ekani wetu nyeta masi please tia Athiani yunyeta masi oni mundu muka wikalite miaka 12 emutwae na yaseba yimo dhanya ba wiki wadhala matanana nese yolowa na mume wake. I want to imagine for miaka 12 akoma anungiwe ne kalobo na yasekela bina majaribu nena nia amuya na ukweka na akaende ya na kunywa akamwe atati na ndinengenisiala au memoma nusa lakini azanyeta masi ivula na unywite ali mwana mondo ukonunga kalobo isukaso ndibwana ndikuingianisia na yasekwa miaka isu yonde evitewe omisie na kila ibinda ajaribu kumaluka mother-in-law emwa eyomesemwa akalioka azia onasiana kusomedia sivite dhina nondo wa kwithia mbezo siombe atoa na kila binda wajaribu kumala paizindikana mother-in-law aimwa umesia manene tembagama abika mwisho aimwa akasenzia bado hakulite kweli mundu unywite ibindane yiyo ya miaka 12 mundu usuni usenzia na ake kalonesa na asobya family yake yasema bindangi nusa ukethia ona ndeyesi mundu usu ukunywa ukethia ndesi iona si otu indi yako meto kuma kweli no shughulikia mabata mamusi wake asuni mama kula nene na kwikulia onende na usiza suki ye enda utele witu kiwiyo ni cha omondi nambani ya 0703663183 akina maundume bina kaimagine miaka 12 mundu su enasiana ile nini zika betikiki suwane na neumani ngambele ile ba edasiana nena si already ile mundu edhiana someda siya isiana nijoki tumewokulia kweli mundu ikalita binda yoyombe ainywa nibatonyekana akasiokea ingi
maisha make ma kawaida azina akaekana noki na maka ya family yone sani mama ukolio alawane na ukolia na enda utao kuma kola wewe kana kola kwewe widukisie kilengo kita gitindo cha Athiani aganasia tuyatati nini si kuya mama menesi anando manusa ndisubo wa kusoma lesiana kana cha wili ata na mondosu ka ele jo ni wewe ato na ushughulikia mondo ala mabata mtumia wale to shughulika ma family yake maukolio ala ninde na ukulia munduume ona ukwida ena stress nondo ainge ama aume mena stress ni maenda ukini lakini naomba ni Canada tunene tukasia ukiwisolve ya madina ona wena stress wenda wa milo na wa milo koko selelo bala utile ni chao kitono tuma ni tindo itono tuma munduume aitinda ukini medenya yonde ndo wetu kona ai bawithi awe wake no akonyoa ena saa ona sio soma dia siana ai tano magi tindo kwa ndede si na ndo likambini wa simu kwita na nega na withi ni twa muteresia nyambani ya 0703663183 yugeni kebe tukio kuli ai mundu unywite miaka isi yonde 12 mundu manena ni teba kube kila wiki uloa kuweka kwa uke wake kweli no tona kuwaliuka na akaekana noki na makaende na maisha nesa ondo violate